Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Hadian lai pulai snam ke jinga lenti jong ke yomo long government LP school Ribhoi district kabadan tang lai kamera pedang ke jingjot athai ban ajing nang jing start hi khana school kani ke school menta kala yo da ka slem aji kai ka papaka balatei ha ke jinglot ka balai punyo lang arpu pratangka balamang ling ba ka state scheme ha ka sien baningkong ha ka jingple kani ke yeng school ka pathamai jong ka yomo long government LP school balaseng nedu snam kat kandai spa prop kandai la sakhilang do MLA ke Umsning constituency uba Jason Maulong ubalalong kumkong san uba Vincent Yanglang ubalong UDMC jong ka district unit SSASMAM Ribhoi district u chairman jong ka managing committee uba B Khemdeng secretary jong ka nongpo town committee uba Renal Kharkamni urang ba shnong ka yomo long uba Vicky Singkili kinoi kai ba khana school yamenta kani ka ying school ka thamai ka don nyotli kamera class kata naduk kelas A haduk kelas 5 bat ki kena pulih ki don kumbalai pesan ngot bat ar ngot ki nohikai Jarangkat haga tarik khadwe ar into khadwe arpo arte ar into khadwe arpo ar pe ya ga bisa sanction ang tai lai punyo lak ar hajar arpo pratengkah ti kata arpo pratengkah dari ya yogi kamu dah ga bos sanction ki engineer jungi plan kalong specific kalong real kamdi kabasu manggok tu Jadi di habanai kublei ngong ipi yung chief minister lo. Hagani government ko phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Kumni berakut kini di school banai. Kinang bun yung sanction na ada kini ko phase nta wan sangoi ko phase pade. Namar kadon katong jong government kat kum mangitip bingi education government. Ba kin penbahalut kat bala i school government kham tame. Kin penbahalut. Kumni ko mensuai yung lepi putia po school government de yo pi. Tementah di yok pide beling temai si yok. Ya tap gelok degatin melumala di yok pide dainaru. Tahu. Te kat kani kaying ke bitenan semua kini ki kena ngidon kam ki officer ngidon kam ki politician ngidon kam barok dah kini ki kena school papi kai pi. Te nga kaliang jong ka education department. Ngamla klam de sengu ya ka managing committee. Ngi nang poi man besni. Ini poi tangkat, ki CRC jungi ki poi hile se sin jibnai, reman das ni mana poi ka managing committee, monitoring, don baong bangim judon monitoring education department, baong lada don monitoring dengan mulai upload bero, nomor secretary managing committee de head teacher jeng school, telada don si head teacher kum secretary managing committee de kumut layak upload, kamur kadon ka regular monitoring. Ki MC member ki don ki kimi ki kepala lembar tin na kalian ki kimi kepala matrai bihabi poi hape ja pa setja hangne ha school day one month tasting register ni don TV ki kimi kepala pi don hop one page pan tho aka visitors register ka MC ka don hop urang ba sidong don hop ki sangseng samla sidong ki don hop mano ba ko one school Sobha banuan pada tho haka visitors register lada ni wan page mengi latip oh kum tu history katu ga action ke bagi kimi pa ai KMC ai ne da kaliang jong sino ti dang penerkam hok ia gani ke school
Bagi kun samla agar pat EP evaluation yang ke school ke dia beruntung. Ngidong kam ke jingang start. Kodor hadu kata-kata. Kum bakiyai ke juk, kum tangi hab di ban adab ya ladero. Bat nganget ba na pren juk gini kena kim don ki klur ki ban mi hadi na bol. Kila ban ki officers ki prepare, kila ban ki engineers, kila ban ki doctor. Baka kelpat ne ba para khot kinong hikai khamtang. Kaba hikai hikini kena. Benin kong gide benang ben hikai ya kata mo kum sabar penong pi kum hapot Japan kiwi hikai ni kong ke buram ya or ke buram hikai ki de jing e kata ba dokam shimiki kum kun jung but iki long pa mo aba pa skuli ki kun jung la de ndai ba shuang ma tang la like class 10 class 12 kun no pressure na ka bo pi aso tho kam dei ka basuk namar nakwa ba na pring jung kini mo bakin warna kata kanam buram ke yang kesan bat haba kini ki hap ki badan hang ne ngaba mo hap ki badan la shana pila he asan pila balik ki college ki prepare ki university ki prepare nakwa ko mo ngi ba bensen ko mga kran nga ki program nakwa ba pinwan piang hak ki school ba pipule na do nang red na kita ki college pipule ba pinwan ban contribute lang kat ba pila na ka borjong ladi ngidong kam kata ka banitri lang markat ba nang niya kipor ka enrollment ha kanika school kanang buwan kan salong ka bakhap niya kanika mo kanika school hunde kanika hunde tigidong kam kita ki additional classroom hadin na buwan ngila pendong kam ki building di bahe nga pa ro kay kiniki have one kat pila ni ibon jong ladi kumong iba kan sen one tamu syarap ban pemkut one ban syuf syarap ban shed don nak jong pila ban ai kumisa guest lecturer nakapor siya kapor wan ai kata mo kay bilayo kata jinang jingsat ai lang siya tuway kay mangidong kampung kita mangini lang ni nakasorkar ni persyang kababahan ko bahatam naka department ni persyang babahan ko bahatam what arte tin kata kan ni kasorkar mangidon ngan ongay pi lada ni iba kata ka jingya ki nakapor siya kapor magidon ni ka jingya ki kano kano mo ni persyang kababahan ko bahatam na jingya ki ka don bay pada dakan mau ba ka ay bangila ya rai hakan ni kasorkar kalong ba ya barkhot ki government school kin sadon kata ka sanction kin sadon kata ka jingpin bha ngathai gidon ki tender uk blakhat ngathai number klasyo jan bar khat ki school coba sarkar coba government kandon kata ka sanction amount ki pen bhalot job tiga ngai ba na kalian ka jonga ndai tangya ki ni bodon na po ka department tam gi nok song snong irong ba snong kini bar khat ki bodon hang ne kumbang ila telun kini ki por ki bala adham ngin ya telun lang hatujo markat panginang ya syakmat nakwa ba mde tang national constituency ba gajla kan kiyo syakmat mde bagin ran sedi tina kalian ka jonga idi ita jing kran khandian bat ngalayo skap mene he ke ige jing dongkam jo ni ka shna ka dong ka thain khamtam ni ka surap kalinti ka singkin ngate pa ka jing sen sinot kan wan haw news number 1 te finde ban update ki proposal ki di barkhai klaya do chakmat ngan chuya thu epi ya kani jongka sinot barkhai ka proposal ka pai haru inno kurta jongka ne te ilakit kya di ba preston i ba di deputy chief minister ba bat jongka roads try ngan habut din manga wat ndi ban update ni kai ngin pen urlong ki kai badongka haka por ba be mo adon lu ka ngagi estimate mga ikong mak nilai ebut din namar mo tatip hi mo hindi makan basa lesin ko mak nilai nang po at mailo hakit kya hikan kindian ti kumihinman jong ladia te ngangatip bang yetre senda mo ti kadai kumba no klub tam ka sanction jong kani ti nganang ebut din ngin pen urlong ki ka babha ko hatap hindi ban update ni kata badi ka ay ba ikran mo mena i wang ba pensko ba na water resource po irrigation tinga try ka jintip jonga kalong ba kidan ki chaka hangni ki dei ki chaka sisimet kidan nga jintip jonga wala nga lat nga dei nga pakla kidan pade ba nga fi osno ba kidan ki bom ai ka chaka ban penha kidan ki ba ai tinga try ka tangi hapya hadya song la ka jong ba kana committee jong pesno ila bani kendo na kendo kini kita yo banwan kumno bangin penyat nga mar nakaliang jonga te hawa ki pensko nganwa kalat kalenti ki ban penha kade ka kamram jonga hawa fi ngala do na pabot kade kamram jonga te sisndon dengan ai kublai kelpang pi borkhoi kublai shibon ka singi ka bajok nanda ka dong ka thai wa ngi yo ban mo kon play ka liga yung school ngangit ba nginang ya betay kini kam ko ba nakaliang jonga
ya kulis sibon bat shwa mangan song kan khat i kamar song ahmad te idan ini ai kendiat nak lem jonga namar habapi ni ai kan program te kadang hilam junlut kan hak ai ni kan kat bangala nak kan nak nak lem ke jonga sai ka bam kedi kani katai Kembali bos bon mah nasai. Kulis bon. Kita kulis bon. Kita kuat mesti berapa bar lah pelai. Kita nang action, kita nang kendo tu lejong ke jungsuk dalam kat berpi, nang yo komet urusan pelai. Sa ka jingkut pa jonga kelong ba. Bola mo jing doi. Nam tak kam ke jonga. Nam tak kayeng kesam. Bagi nang la kan syakri. Kan mau yang ta bagi ibu ipi ki pai ba khmat. Ki kuat kan syakri. Wat ju tau ta, wat ju arti.